Drago mi je što ste ovdje jer današnji razgovor mogao bi promijeniti način na koji vidite sebe i kako vas drugi vide. Evo u čemu je stvar, istinski inteligentni muškarci imaju tajnu. Ne radi se o tome da imaju sve odgovore ili da znaju glavni grad svake države. Njihova prava moć leži u znanju kada da drže jezik za zubima. Ponekad ono što ne kažete govori više o vama nego bilo koji pametan citat ikada mogao. Proveo sam godine proučavajući ljude i kroz prizmu drevne stoičke mudrosti i ispijajući previše kafa dok sam posmatrao kako se ljudska priroda odvija u stvarnom vremenu. I moram vam reći i najmudrijim muškarcima koje sam poznavao je nešto zajedničko. Ne rasipaju riječi. Ne žure da popune tišinu. I nikada, ali nikada ne izgovaraju stvari koje ugrožavaju njihovu vjerodostojnost. Zato danas zaronimo u 7 stvari koje inteligentni muškarci nikada ne izgovaraju. Ne zato što su besprijekorni, već zato što su naučili, ponekad na težak način, da te fraze ne vode ničemu dobrom. Ostanite s nama, kliknite na dugme za pretplatu i postanimo pametniji zajedno. 1. Već to znam. Postoji fraza koja nam proklizne češće nego što bismo htjeli priznati, već to znam. Zvuči bezopasno, čak samopouzdano. Ali ono što zaista otkriva je nešto daleko manje laskavo i zatvoren um. A inteligentan muškarac zna bolje. On zna da u trenutku kada sami sebe uvjerimo da nema više ništa da naučimo, zalupimo vrata rastu. Ovo sam naučio na težak način prije mnogo godina. Radio sam sa mentorom te čovjekom koji je nosio sebe sa tihom sigurnošću nekoga koji je prošao kroz dovoljno bitaka da rijetko govori. Pregledavali smo proces koji sam obavio 100 puta ranije. On je počeo objašnjavati nešto o tome i bez razmišljanja sam ga prekinuo sa da već to znam. Pogledao me je mirno, ali teško i nastavio dalje. Kasnije te večeri shvatio sam šta sam učinio. Ne samo da sam ga prekinuo, već sam sebe opljačkao za priliku da čujem ono što je on vidio, a ja nisam. Njegove godine iskustva su ga naučila stvarima koje nisu bile odštampane u priručnicima niti opisane u edukativnim video snimcima, te stvarima koje nisam živio dovoljno dugo da bih razumio. Kada kažemo, već to znam, zapravo govorimo, nemam više ništa da naučim. To nije inteligencija. To je arogancija obučena u kostim kompetentnosti. I stoička filozofija prosjeca pravo kroz tu iluziju. Marko Aurelije nas je jasno upozorio, ne možete ništa naučiti kada mislite da već sve znate. Ono što je mislio je da ego naša potreba da izgledamo upućeno, da zaštitimo sliku koju smo izgradili postaje upravo ta stvar koja blokira naš rast. Uvjerava nas da stojimo na čvrstom tlu kada zapravo balansiramo na gordosti. Inteligentni muškarci razumiju da znanje nije trofej koji osvojite i stavite na policu. To je rijeka, uvijek u pokretu, uvijek se mijenja. Zakoračite na isto mjesto 2 puta i voda je različita svakog puta. Jednom sam posmatrao iskusnog stolar kako strpljivo sluša šegrta kako objašnjava tehniku koju je on vjerovatno savladao decenijama ranije. Klimao je glavom, postavljao pitanja, čak mu se zahvalio što je podijelio to sa njim. Kasnije sam ga pitao zašto mu jednostavno nije rekao da je to sve već znao. Nasmiješio se i rekao zato što ponekad naučite više slušajući način na koji neko drugi to vidi. To je mudrost. I to je vrsta inteligencije koja ne treba da se oglašava. Zato ako sebe uhvatite kako mislite, već sam ovo čuo, uzmite dah. Slušajte svejedno. Ne zato što trebate udovoljavati nekome, već zato što možda uhvatite nešto novo detalj, promjenu perspektive, nijansu koja produbljuje vaše razumijevanje. A čak i ako ne uhvatite, vježbate poniznost. Pokazujete poštovanje. I vremenom to vas čini nekim ko vrijedi slušati. U stoicizmu to zovemo vladanje samim sobom i sposobnost da stavimo gordost sa strane u korist jasnoće. Snaga da uvijek budemo učenici života. I na kraju, to je vrsta inteligencije koja nadživljava sve ostalo. 2. To je nemoguće. Prije nekoliko godina radio sam sa čovjekom po imenu Robert. Bio je oštar i iskusan vrsta lidera koji je izgledalo da nosi težinu cijelog preduzeća na svojim ramenima bez ikakvih znakova naprezanja. Ali postojala je jedna fraza koju je koristio često, gotovo kao refleks, i to je nemoguće.
Svaki put kada bi se pojavila nova ideja, bila to prijedlog da uđemo na drugo tržište, pojednostavimo zastarjeli sistem ili čak pristupimo teškom klijentu, odbacivao bi je sa te dvije riječi. U početku je zvučalo praktično, odgovorno čak. Na posljedku, ko ima vremena, trošiti ga jureći prazne snove. Ali vremenom je nešto postalo bolno jasno. Svaki put kada bi rekao, to je nemoguće, nije opisivao situaciju. Opisivao je sebe. Svoje vlastite granice. Svoj vlastiti strah. Stoici su dobro razumjeli ovu vrstu razmišljanja. Seneca je pisao da češće patimo u mašti nego u stvarnosti. I upravo je to Robert radio. Nije objektivno analizirao situaciju, projektovao je svoj vlastiti strah od neuspjeha na nju. Strah od nepoznatog. Strah da ne bude u krivu. Strah od pokušaja i neuspjeha. To je tihi strah, vrsta koja uopće ne izgleda kao strah. Nosi masku logike, opreza, praktičnosti. Ali ispod toga je upravo ona stvar koja nas čini malim, uvjerenje da ako ne možemo vidjeti cijeli put, ne bismo trebali napraviti prvi korak. Stoička filozofija presjeca ovu samonametnutu paralizu, podsjećajući nas da prepreka nije problem, naša percepcija prepreke je ono što nas poražava. Vidio sam ovo iz prve ruke. Postojao je projekat u kojem sam jednom učestvovao, godinama nakon rada sa Robertom. Budžet je bio oskudan. Rok kraći nego što se činilo razumnim. A tim neiskusan. Svaka logična kost u mom tijelu mi je govorila da se ne može uraditi. Ali umjesto da kažem to je nemoguće, pokušao sam nešto drugačije. Pitao sam sebe, šta mogu kontrolisati danas? Koji je sljedeći mali korak koji mogu napraviti? Taj projekat se pokazao kao jedan od najuspješnijih na kojima sam ikada radio. Ne zato što smo činili čuda, već zato što smo odbili da budemo paralizovani opsegom izazova. Ostali smo fokusirani na sljedeći korak, pa sljedeći. Marko Aurelije je rekao, imaš moć nad svojim umom, ne nad spoljnim događajima. I to je napravilo razliku. Kada muškarac kaže, to je nemoguće, on proglašava poraz prije nego što bitka počne. Inteligentni muškarci znaju da ono što često izgleda nemoguće je samo nepoznato. To nije zid. To je izazov da koračamo naprijed. Oni razumiju da se snaga ne gradi pobjeđujući svaku bitku, već pojavljivanjem iznova i iznova. Posebno kada su šanse nepovoljne. To je suština stoičkog hrabrosti. Ne bezumni optimizam, već disciplinovana upornost. U životu se od nas često traži da činimo teške stvari. I u trenutku kada ih etiketiramo kao nemoguće, zatvaramo vrata sami sebi. Ali čovjek koji nauči da napravi sljedeći korak, koliko god bio mali, otvara vrata koja niko drugi čak ni ne vidi. To nije samo inteligencija. To je mudrost iskovana u naporu. To nije moja greška. Jedna od najštetnijih rečenica koju muškarac može izustiti je to nije moja greška. Varljivo je jednostavna i često se osjeća opravdano u trenutku. Kada stvari pođu po zlu na poslu, u odnosu, u životu, prirodno je željeti da se branimo, da učinimo jasnim da krivica pripada negdje drugdje. Ali evo istine, svaki put kada odgurnemo odgovornost, predajemo svoju moć sa njom. Inteligentni muškarci ovo duboko razumiju. Naučili su da odgovornost nije o krivici, već o uticaju. I ako odbijete preuzeti odgovornost, čak i za mali dio problema, predajete šansu da budete dio rješenja. Vidio sam kako se ovo odvija prije mnogo godina kada je moj prijatelj Michael izgubio velikog klijenta. Bio je brz da objasni zašto nije bila njegova greška. Klijent je bio težak. Tržište se mijenjalo. Njegov tim je propuštao rokove. Sve do određene mjere istinito. Ali dok je bio zauzet objašnjavajući zašto nije kriv, prilika da nauči iz iskustva i poboljša se prokliznula je. Ostao je zaglavljen, ponavljajući iste greške, uvjeren da je uvijek nečiji drugi problem za popraviti. Ono što nije shvatio je da odbijanjem da preuzme bilo kakvu odgovornost, on je predao jedinu stvar koja je mogla promijeniti njegov ishod i kontrolu nad samim sobom. Stoici su ovo razumjeli bolno dobro. Marko Aurelije je pisao, jedina odgovornost koju imamo je da kontrolišemo sopstveni um i radnje. Ne možemo kontrolisati šta drugi ljudi čine.
Ne možemo kontrolisati ekonomiju, vrijeme ili sreću. Ali možemo kontrolisati kako odgovaramo. Kada kažemo, to nije moja greška, zapravo kažemo, nema moć ovdje. Ali kada kažemo, koji je moj dio u ovome? Šta mogu uraditi drugačije, mi preuzimamo moć nazad. Vidio sam muškarce koji su izgubili sve poslove, odnose, zdravlje i odbili da budu žrtve. Umjesto toga, pitali su, šta mogu učiniti sada? I taj pomak od krivice ka odgovornosti transformisao ih je. To ne znači da je sve uvijek vaša greška. Ponekad nije. Ali uvijek postoji nešto što možete kontrolisati, vašu reakciju, vaš sljedeći korak, vaš izbor da učite. Inteligentni muškarci znaju ovo. Ne odbijaju da se brane kada je potrebno. Ali ne rasipaju energiju na krivicu. Usredotočeni su na rješenja. A ta razlika između branjena i vlasništva je razlika između muškarca koji ostaje zaglavljen i onog koji napreduje. U stoicizmu to zovemo ličnom odgovornošću. I to je temelj svake vrste rasta. 4. Zaslužujem više. Postoji rečenica koja otkriva više o karakteru muškarca nego što bi on mogao željeti priznati, zaslužujem više. Na površini zvuči kao izjava samopouzdanja, čak samopoštovanja. Ali ispod toga često leži nešto drugačije, osjećaj da svijet dug je nešto. Inteligentni muškarci rijetko koriste ovu frazu jer razumiju duboku stoičku istinu, svijet ne duguje ništa nikome. Ovo nije cinizam. Ovo je oslobođenje. Kada živimo kao da svijet duguje nas, postavljamo se za razočaranje. Svaki put kada ne dobijemo promociju koju zaslužujemo, povišicu koju zaslužujemo ili priznanje koje mislimo da je treba dobiti, osjećamo se izdano. Ali ko nam je obećao te stvari? Stoici su učili da se kontrola nalazi samo u jednom, našim vlastitim ranjama i stavu. Sve ostalo, uspjeh, neuspjeh, priznanje, zanemarivanje, nalazi se izvan našeg znanja. Epiktet je rekao, ne tražite da se stvari događaju kako želite. Umjesto toga, želite da se stvari događaju kako se događaju i bit ćete dobro. To ne znači da ne biste trebali težiti izvrsnosti ili težiti više. Naprotiv. Ali motivacija bi trebala doći iznutra, želja da rastete, da stvarate, da doprinosite, ne iz uvjerenja da nam svijet nešto duguje za uzvrat. Vidio sam ovo u vlastitom životu. Rano u svojoj karijeri očekivao sam da se naporan rad automatski prepozna. Kada nije, postao sam ogočen. Osjećao sam se prenebregnuto. Ali vremenom shvatio sam nešto važnije, zasluge sam morao zaraditi, ne zahtijevati. I čak i onda, priznanje nije bilo cilj, rad je bio nagrada. Kada muškarac kaže, zaslužujem više, često se fokusira na ono što nema umjesto na ono što može izgraditi. Taj pomak u perspektivi od prava na odgovornost mijenja sve. Inteligentni muškarci ne žive kroz osjećaj. Žive kroz svrhu. Ne pitaju, šta svijet duguje meni. Pitaju, šta mogu dati. I u tom pitanju nalaze slobodu, snagu i mir koji nijedan osjećaj prava nikada ne može pružiti. U stoičkoj filosofiji ovo zovemo razumijevanjem fortune, o prihvatanje da život nije pošten, ali da naš odgovor na tu nepravdu određuje naš karakter. A to je gdje prava moć leži. 5. Prestar sam za to. Ako postoji rečenica koja prerano sahrani više snova, strasti i potencijala, to je prestar sam za to. Čuo sam je bezbroj puta. Od muškaraca u 30., 40., 50., čak i starijim kao da je starenje razlog da se prestane živjeti odvažno. Ali stoici su učili suprotno. Nisu vidjeli godine kao granicu, vidjeli su ih kao kontekst. A inteligentni muškarci razumiju ovu razliku. Istina je da starenje donosi promjene. Tijelo se usporava. Oporavak traje duže. Određene fizičke sposobnosti slabe. Ali mudrost, karakter, sposobnost učenja, rasta i doprinosa. Te stvari ne istječu sa godišnjim dobom. One sazrijevaju. Marko Aurelije je o ovome razmišljao, podsjećajući sebe da je smrt neizbježna, ali dok ne dođe, naša dužnost je živjeti što je moguće punije i požrtvovanije. Vjerovao je da mudrost često dolazi sa godinama, ne zbog protoka vremena, već zato što oni koji ostanu radoznali i hrabri produbljuju svoje razumijevanje vremenom.
Rast ne prestaje sa godinama. On sazrijeva. Vidio sam muškarce u 60-im kako uče nove zanate, pokreću biznise i mentorišu mlade lidere. Poznavao sam druge koji su dopustili da ih težina žaljenja i vremena uvjeri da se povuku iz života. Razlika nije okolnost. Razlika je način razmišljanja. Muškarac koji kaže, prestar sam za to, već je zatvorio vrata. Ali muškarac koji pita, šta mogu učiniti sada, otvara ih širom iznova. Godine nas ne diskvalifikuju od odvažnog življenja. Daju nam više za ponuditi. Iskustvo. Jasnoću. Otpornost. To nisu znakovi nekoga ko je završio. To su alati nekoga ko tek počinje. I to je stoički put, Nastaviti učiti, nastaviti težiti sve do posljednjeg trenutka. Jer dok smo ovdje, još uvijek ima posla za obaviti. Ako vas je ono što ste upravo čuli rezonovalo, lajkujte ovaj video i ne zaboravite se pretplatiti jer svaki put kada otkrivam novu perspektivu o životu, želim da budete prvi koji je čuje. 6. Uradit ću to kasnije. Malo je fraza zavodnijih i razornije od uradit ću to kasnije. Zvuči bezopasno, racionalno, čak obećanje sebi da ćemo to obaviti eventualno. Ali istina je, kasnije postaje groblje gdje se većina naših najboljih namjera tiho sahranjuje. Mudri muškarci ovo razumiju. I mnogi su naučili na težak način da odgađanje onoga što je važno ne kupuje vrijeme, otima ga vam. Svaki put kada sebi kažemo da ćemo nazvati sutra, izvinit ćemo se sljedeće sedmice, počet ćemo taj projekat kada se stvari smire i kockamo se sa nečim nad čim nemamo kontrolu, vremenom. Jednom sam poznavao čovjeka po imenu Toma. Bio je uspješan po svakoj mjeri, cvjetajući biznis, prekrasna porodica, poštovanje u zajednici. Ali je uvijek bio zauzet. Previše zauzet. Često je govorio sebi da će provesti više vremena sa svojim ostarjelim ocem kasnije i kada stvari u kancelariji ne budu tako kaotične. Odgađao je ribolovački izlet koji su planirali. Odgađao pozivanje da popričaju. Odlagao posjete samo da sjede i razgovaraju. I onda je jednog dana kasnije nestalo. Njegov otac je preminuo iznenada. A Toma je ostao sa telefonom punim poruka koje nikada nije poslao i srcem punim stvari koje nikada nije rekao. Podijelio je ovo sa mnom jednom, godinama kasnije, ne tražeći saučešće, već kao upozorenje. Mislimo da imamo vremena dok ga nemamo. Stoici su bili bolno jasni o ovoj stvarnosti. Marko Aurelije se dnevno podsjećao svoje vlastite smrtnosti, ne da bi bio bolestan, već da izoštri svoje osjećanje hitnosti. Pisao je, mogao bi napustiti život upravo sada. Neka to određuje šta činiš, govoriš i misliš. To nije samo filozofski misaoni eksperiment. To je praksa. To je način razmišljanja koji inteligentni muškarci usvajaju jer znaju da sad nije u njihovim rukama. Vrijeme ne čeka da budemo spremni. Nije briga za naše planove ili namjere. Ono što odgodimo danas možda nikada nećemo dobiti priliku da uradimo sutra. Zato mudri muškarci djeluju sada. Obavljaju telefonski poziv koji su odgađali. Prave prvi neugodan korak prema izlječenju prekinutog odnosa. Počinju projekat koji sjedi u uglu njihovog uma, skupljajući prašinu i sumnju. Ne zato što je lako, već zato što razumiju da čekanje savršenog trenutka je opasna igra koja se gotovo nikada ne isplati. Iskusio sam ovo u vlastitom životu. Bilo je razgovora koje sam odgađao jer nisam želio da se suočim sa neugodnošću. Pisama koja nisam napisao jer sam mislio da će biti vremena. Ali kada sam konačno prestao čekati i djelovao, nešto moćno se dogodilo. Težina se podigla. Jasnoća je zamijenila žaljenje. I shvatio sam da akcija, ne namjera, je ono što gradi život vrijedan pamćenja. Stoici nas uče da živimo sada u potpuno i sa hitnosti. Kasnije je iluzija koja nas tješi dok nije prekasno. Muškarac koji djeluje danas, koji odbija ostaviti važne stvari neobavljenim, živi bez žaljenja. I to je prava mudrost. Jer prilika ne kuca dva put. Blijedi tiho dok smo zauzeti čekajući bolje vrijeme. 7. Takav sam kakav sam. Jedno od najograničavajućih uvjerenja koje muškarac može držati sažeto je u frazi takav sam kakav sam.
Zvuči definitivno, kao tačka na kraju rečenice. Ali ono što zapravo signalizira je tiha predaja odluka da se prestane rasti. Inteligentni muškarci izbjegavaju ovaj način razmišljanja jer razumiju istinu koju mnogi ignorišu: mi nismo fiksna bića zarobljena starim navikama ili prošlim identitetima. Ko smo je oblikovano onim što biramo činiti iznova i iznova. U trenutku kada muškarac proglasi sebe nesposobnim za promjenu, on ne definiše svoju prirodu, on odbija odgovornost za nju. Vidio sam ovo previše puta. Muškarac gubi živce često. I kada mu se ukaže, slega ramenima i kaže: takav sam kakav sam. Drugi muškarac izbjegava smislenu povezanost jer mu je neugodno sa ranjivošću i govori sebi: takav sam uvijek bio. Ovo nisu izjave činjenica. To su izgovori. Izgovori koji dopuštaju strahu i inerciji da se maskiraju kao samosvijest. Ali duboko unutra, ono što otkrivaju je otpor. Otpor prema neugodnosti, prema teškom procesu promjene i prema realnosti da nijedan muškarac nije završio postajanje ono što treba biti. Stoici su se suočili sa ovim direktno. Učili su da nismo zatvorenici našeg temperamenta, naše prošlosti ili naših impulsa. Epiktet je rekao da nas ne uznemiravaju stvari same, već naši sudovi o njima. Slično, nisu nas ograničavaju naša priroda, već priče koje sami sebi govorimo o tome ko smo. Promjena je neugodna. Zahtijeva samoprocjenu i spremnost da se odustane od poznatog čak i kada je ta poznatost postala izvor bola. Ali stoici su također vjerovali da je samovladanje bilo najviši poziv, ne zato što je lako, već zato što je neophodno za život značenja. Rast zahtijeva iskrenost. Zahtijeva da postavljamo teža pitanja: da li se ponašam ovako jer je to zaista ko sam, ili zato što je lakše nego obaviti posao promjene? Inteligentni muškarci biraju teži put. Prepoznaju da mudrost nije trofej koji osvojite i onda izložite. To je praksa. Obaveza da postanete bolja verzija sebe svakog dana. Ne zato što mrzite ko ste sada, već zato što poštujete sebe dovoljno da ne ostanete isti. Na kraju, takav sam kakav sam je način zatvaranja vrata mogućnostima. Ali stoici nas podsjećaju da je sam život promjena. Priroda je promjena. Opirati se tome znači poricati samu suštinu bivanja živim. Muškarac koji ovo razumije ne plaši se promjene. Dočekuje je. Vidi sebe kao djelo u nastajanju, nedovršeno, ali voljno. I u toj volji leži prava mudrost. Ako ste ikada uhvatili sebe kako govorite jednu od ovih 7 stvari, vjerujte mi, vi niste sami. I ja sam bio tamo. Više puta nego što bih htio priznati. Ali evo dobre vijesti: inteligentni muškarci nisu oni koji nikada ne prave greške. Oni su oni koji ih prepoznaju i biraju da budu bolji. I upravo to radimo ovdje, postajemo bolji, jedan promišljen izbor u vremenu. Dakle, koja vas je danas dotakla? Možda je vrijeme da ostavite takav sam kakav sam u prošlosti. Ili konačno penzionišete: uradit ću to kasnije, prije nego kasnije postane nikada. Šta god da je, ovo je vaša pozivnica da napravite sljedeći korak. Jer mudrost nije o tome da budete savršeni. Radi se o tome da ostanete radoznali, ostanete ponizni i uvijek se krećete naprijed. Ako je današnji razgovor probudilo nešto u vama, prosledite ga. Podijelite ovaj video sa prijateljem koji hoda istim putem. A ako još niste, kliknite na dugme za pretplatu. Vidimo se u sljedećem videu.